Voilà, assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV. Assalamu alaikum téléspectateur. On salminama, on weltanama, min jarni on kadi, min salmini on, e min salmitiki on kadi kala andunoɓe de mari émission ji ɗin ka Jama TV. Émission no ne daroyiɗa tous les jeudis 22h yoni wo haray ko onon e min e invité ɓen e téléspectateur ɓen fof haray mi salmini on mi weltaniki on. Iɗon anndi noon koye lewru suuma e yalɗen hannde ko bimbi julde suuma en toriki allahu lanɗon allah taw en ñallira en hooru allah taw allah okku en baraji lewru ndun tawna en hikka ɓay tawni en hikka tawna en ko arata tawna en duuɓi boyi haa yeggiten ɗi duuɓi ɗo fof par ce que ɓay ko ma yahen si tawi o ƴetta en yahen o yaafo e gati so ƴetta en hara en inni yo jama fof yafano yallano en kala ko waɗɗen goɗɗo hara yeehi ha ka makko en salminimo wiyen accan yo accan en hakke enen accanimo hakke donc kala kadi waɗɗo en ka boni en accanimo kala kadi wiwɗo en ka boni en accanimo enen kadi en tori kala mo waɗɗen ka boni en walla ko wiwɗon ka boni hara en accani on tigui e accineɗen hakke par ce que ɗum ɗon baraji cuumay on wawata sellinde hunde nde haray en salmini jamma fof hande noon miɗo ari émission spécial salima vrai par ce que sa wi fof wara e moƴƴa salima vrai on koyon addu miɗo mari numéro téléphone ko addu salima vrai on mi anday hande so tawi yette soɓɓen e yette baɓɓe yette dialloɓe yette bariɓɓen no yiɗi digue bele joliɗo hande mi anday ɗum artiɗo adde salima vrai o min kadi mi narɓanemo salima vrai mais so Allah jaaɓi en artan noon ka émission men ka daroyiɗa si feƴƴi ɗon iɗon andi iɗen mari invité ɓe ɗiɗo Alpha Guidou jibinande Guémé jeeyaɗo dongol district dongol Touma hande hino ka émission men ɗo Raymi jibinande Mali ka wiyete Tunti Dugu ɗon kankadi hande mo ka émission men ɗo e juste programme ji so Allah jaaɓi alhaaliji ko fewniɗen ɗo en arta e mum ka émission men ɗo donc iɗon andi toujours no wodi ko yewten en yewta fi ɗum ɗon arten kadi e tournoi football mo an dawrama ko ɗum Raymi fuɗɗino depuis c'est à dire mois de feƴƴunoɗi tournoi football on enne pottal suusi foli résident à Dakar on ɗon tournoi ko woni redémarre so Allah jaaɓi samedi dimanche le 14 inchallah terrain magazine en yewta fi ɗum ɗon anden ko honɗum darno tournoi on e ko honɗum kadi waɗi ha e tournoi on fuɗɗite si Allah tan no jaaɓi haray numéro téléphone on ɗum ko 78 116 82 38 haray avant tout d'abord aba yo merka salima vrai min e taw Raymi assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi no marsude hiɗa e jang alhamdulillah bela juuli kori a juuli e jang alhamdulillah mi juuli e jam machallah awa salmin téléspectateur ɓen feɗɗe awa haray lam iwrade fansoɓe Jama TV ɓen foof wona o ma o iwroɗo wuuri iwroɗo am bela jo e Alpha mbari an ɗo e vice président on Ousmane Coulibaly e chargé de organisation wuuri Koura Dugɓoy e passage fils de Marga artiste men on e bossam bonna watta monsieur Amadou e frère jo makko on e représentant Badougoula on e représentant Bounaya on somi limi tum mi fal diaye haray wonɓe résidence en Dakar ɓen ka ko potta suusi fooli haray foppo hiwrama haray kadi la yafne mon tardement on ko waɗi ko par ce que yiɗa jiñana hunde eɓɓade ko Allah andi kon ɗum huwata haray la yafne mabɓe moƴƴa haselon de tournoi on fokkitirno noon eno men fo wuggoroɗen eno darni noon ka par ce que piiji buyyani élection ji no fewndi e affaire ji ko way noon bon ko an ɗum noon ka haray la weltani foppo wona o ma o d' accord hiɗa weltani o fof wona o ma o enen kadi weltani fof wona o ma o haray salminen jaman fof andinen ɓe koynte Abdou Raymi président portal fiɓantal suusi fof résident à Dakar Alpha Guidou assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh no marsude alhamdulillah ray min salmini on onon DJ Bella mi weltanika on e mi weltanika Jama TV on fof ay ko pulal ngal mi ɓuuri wawtude seeɗa aray Jama TV on fof weltanama kala ndaro kadi Jama TV andu ko men goto inchallahu haray weltanike kadi président o monsieur Abdourahim e fans ɓe ɓen fof
en accali hay goto ara e weltanike kadi toujours on tigi accataka mum geme dongol tuma DT geme Darussalam ara e weltani équipe geme on e équipe aji ɗin fof en accali hay goto ara e weltanike Modi Boubacar Lambanji e DJ Bela Joli comme toi kadi même e gara wuri o woni ɗo nder ɗo kadi haray ko en goto ara e weltanimo par ce que ko gara jokkelɗuɗo ara ɗo wallidirde no moƴƴiri hara meɗe weltani o yo Allah yoɓ on ko ɓuuri e moƴƴude e joddi ara suuma yon Allah taw en Allah hokkore en baraji ko woni e suuma e kon Allah yaafo en si ƴettita en toriki Allah yaafano en mawɓe men hikkiɓe yeeso ɓen fof aray mi ara ha waɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi aca merci beaucoup aca kanko Alpha Guédou jibbinande Guémé donc so ganani noon Guémé ɗum ko nder district ko nder préfecture Dongol Touma woni district yonnoyne Guémé voilà min ko ɗon mi jeeya Alpha Guédou ɗon jeeya hannde min waɗa face à face min ndaara est ce que ɓe Dongol Touma ɓe no ndaarde émission ji ɗin est ce que ɓe Dongol Touma ɓen walla ɓe Guémé ɓen walla ɓe Darum walla ɓe ha hewti ko hewti o eno ndaarde émission ji ɗi moƴƴa moƴƴa on ƴetta e 78 waɗo 116 82 38 aren vite ka Salima vrai on noon kono no yarata yarata o par ce que on yii voilà komi warti ɗo kongoy c'est très joli de no laaɓa mi wolna on fi mum ci ɓuuri ɗo seeɗa on andi min ko original tumi watta voilà jara merci beaucoup mi salminima moƴƴan kadi merci ɗum ɗo ko original ɗo gandi ko suuma e wonɗen alhamdulillah rabbil alamin waɗi laylatul qadri a grande mosquée ɗum ɗon feƴƴi waɗɗen piiji fuy ɗum ɗon feƴƴi haɗi ɓewi e promoteur ɓen ko organise go concert ji tun joni min acci organise gol concert e suuma e hande ko waajagol mi ari Salima vrai on faami ɓe Allah waɗi promoteur ɓe wonnoɓe ɗo ɓen ɓe waɗay ko gonga hatta ɓe waɗa concert ji kono noon ka suuma e si goɗɗo hoori nder balɗe 30 walla 29 haray a hande ndinnamo hewgol amugol bimbi julde walla ñande julde ko ɗum waɗi si tawi joni kanko président Jamala Bari Bantiñel e Mamma Saliou Lemira Waraya ɓe waɗi haldi fotti nokku ngotu e hunde wotere ɓenni concert waɗiti ɗo wo julde ka tabasi ñande julde tabasi e bimbi julde tabasi ɗum ɗon jen ɗo moƴƴa si feƴƴi ɗon ka Salima vrai aray Salima vrai an on noon ko ittandema 5000 naɓi dow a goɗɗo aɗi ɗon 1000 francs de walla 2000 non ko ittandema 5000 naɓi dow ko ɗum woni Salima vrai an on joni noon Salima vrai on mi fuɗɗora ɓe Dongol Touma ɓen numéro téléphone Salima vrai on andi amano aba RT aba to 2S non aba non TFM o waɗi émission hande mo ɗaɓɓude Salima fo no hande mi jali andi kono enen Sénégal en ɓen a taway ko ɓe wawi wallude animateur jo maɓɓen ko enen en wawata ɓota ko non raison goto par ce que juste ko sama kala o paga hen no woni o jonna numéro téléphone wona ɓe addamo ɗon Salima vrai goɗɗo noddimo téléphone wimo min miɗo andi degay fo rek degay cahan o wawi yonne nala 200 merci goɗɗo o gay noddimo téléphone ni man hamnane degay fo rek o teddiyeɗe on da fowuma de indi lemma sama ndewnel donc ko 100 000 mo 50 000 mo 25 000 mo 30 000 ɗum ɗon no waɗande Salima fo andi no walla animateur jon vraiment par ce que wano hande sina wan onon ɓe tayerɓe hara men collabore e montaki ay ɗon moƴƴi min heɓata ɗum ɗo ça c'est vrai ɗum ɗo min heɓata par ce que hay télévision on yoɓi men a tawa ɗum no ɓuuri dépense ji amen ɗum no ɓuuri ka on ɗi heɓata salaire wallahi c'est pour cela que enen guinéen on ɗen duwa wallidirde par ce que hande raymi o télévision ɗo haysi ko tosoko kono enen e men e daaren tawi wona tosoko vraiment par ce que hande ka hammuɗa o ka hammuɗa a zapp a nangay télé on ni ka Facebook ni ka suuduma ni partout e aduna Allah on mo laaɓi jama on no duwa comprendre ko honno winete télévision anno miɗo andi fayida no woodi e yimɓe men e goo ɓe anda ko winte télévision kamɓe juste ko ɓe andi kon ɓe
ɓe sikkude image on si feƴƴaray ɗum ko sama kala no andana sama kala no image ko luktay ɗo souvenir wonta wala hara en salmini jama fop en weltade ke salima vrai on wona salima fo de 77 watton mi ɗara numéro a wefon comme non na on ɗo itte on ɗo na on ɗo 76 watton 785 waɗon 785 voilà waɗon 84 waɗon 13 sappo e tati 785 76 785 84 waɗon 13 merci beaucoup aja salminen l'association ji ɗi fof salminen Maƴina Hulali sere maɓɓe on Maƴina Hulali salla jaɓi lendi yontere o ko min e maɓɓe ɗo ka plateau ɗo walla jeudi yontere hannde sande pange maɓɓe émission moɓe faala on salminen kadi kan addu bambara e salminen monsieur Thiamala Bari Bantiñel salminen Hajja Jio Diallo en salmini ɗon kadi Sale mo Yero e Yero few salminama miɗo ñamayno sandesi je wakkam e to kan Colobane ka Camara salminen Camara salminen kadi Madan Camara Hasanatu Maƴina Hulali acca Raymi tournoi on o fuɗɗino vraiment yeehi ha o dari est ce que awa expliquande jama on ko ɗum darno tournoi bien sûr ɗon se ngari ɗon bela welayla moƴƴo par ce que hunde nde yiwɗa o ko faalema on hollata ko Allah huwata kon ko ɗum dareten tawen ko ɗum wawata yawde e tournoi on débutuno no fottiri no fof yiɗiri noon fokkiti yawgol bien yahi ha certain moment e jon stade on o immi wari bon o ɓeydi terrain o ko yoɓeteno 150 000 o yami 200 000 mais yahi 2 journées 3 journées tawi c'est trop et puis kadi sécurité on tawa yo ɗumanne yilte maɓɓe mi yewde maɓɓe mi daari mi tawi ça donne pas ɓe jaɓali mi haali ha mi ronki mi tawi ɓe jaɓali tawi kadi élection ji ɗi fandike et puis kadi golle an ɗe ga bon tawi no heewi trop tawi joni mi wawata tenude mi acciti on terrain on ɗon mi yehi ɓe ɓuyi représentant ɓe wallilam ala kam e yaali mi sakkitoro yawgol Fass Mbaw min hendoy toon e stade min sikki ɗo moƴƴi ha mi fuɗɗikiti kadi waɗugol publicité ɓe noddi men ɓenni o championnat fuɗɗike ɓe fuɗɗi ɓe expliquande ɓenni lan noon championnat fuɗɗike ha si hara ko hombo tigui de ko championnat on dogota ha para mi daari mi tawi je suis kaw mi retourni mi jooɗi ko ɗum wonno ko waɗi ha affaire on dari fewdo ɗon on d' accord donc ɓay ɗum ɗon fof a guerdi e mum pour no hendra laati tournoi on ɗon fof dari mais joni est ce que hari anot no reni o yewtuɗa e collaborateur ɓe ma ɓen walla ko jusqua whatsapp ɗum wanno ɗon e piiji ɗi no ɓaari no fewdodiri e élection ji ɗi no fewdodiri kadi e golle e wawano joɗade waɗa réunion par ce que mo noɗɗa o il n'est pas de temps ayi joni ko ka whatsapp mais wonno nadde ka potta souci fo résidence o Dakar mais yewta ha ɗum kadi dal tawi golle ɗe mo ɓeyno occupé poste mum on ko ayi tawi kadi hitande nde hesere nde naati déménage gol place ji ɗin e contrat ji ɗin tawi fof no ukkodiri quoi ko wana ɗum ɗon ɗumanni par ce que sa yille 14 mi yeehi mi ƴetti ɗum ko pour que andigo jama on toujours on est là pour faire les soutenance à moins de Guinéen d' accord bon ko joni simi faami bon Alpha o tournoi o no daro ɗo noon jama o revendiki moƴƴa mais darɗen tawɗen il faut que tournoi o continue arɗen le 14 wiɗen ko terrain magazine kono ɗum mbaɗɗa ko yewta ɗum ɗon haray min komi mari komi inna ɗon haray jama on fof min torike ɓe yaafuye par ce que ballon ene waywa biskiti a turayɗa tun heliraɗa donc haray min komi torto équipe uji ɗin fof koɓe yaafo ɓe muñño
e tournoi on continue no haniri parce que wano andi je bela e min e Abdourahim en darani ke tournoi on fino continuera parce que hari oɗo ko waɗi kon hari nder Mali on mi sikka goɗɗo waɗi waɗum ɗon donc yoɓogol terrain chaque dimanche 200 000 walla 300 000 yoɓita de dimanche nde wotere hari goɗɗo waɗal ɗum haray mbaɗi gan ɗo o wakkilike enen kadi e wallitike mo parce que goɗɗo kadi ko woni yeesojo wo ko be wona ɓawoɓe wallitomo quoi donc haray min on komi torto jama yoɓe ar ɓe suttena masji ɗin ɓay heeɓi ko gayintoɗen tournoi on siɗen faala final on nde wawi waɗede kadi stade sans probléme e ndaare no moƴƴira kono haray haɓidali e jama on sagan fof ko yo motive o wona nene goto baba goto e jogodiren kala ko tawɗen fewana en ko change en hayso ko payi kunto so kum fewjani en ko tawi nafa en ƴetten ko payi kunto so kum fewjani en kon hara goto tun innaki ko wi kon ko ɗum noon tu waɗata en fof wallidiren haray toujours komo ma ɓurayma ɗuma koñude kono haray luttuɓe ɓen koñatama andije beele ka wonɗa ɗo millan koñamaɗo kono wan o ɗo o watama koñude walla goɗɗo goo watama koñude mo andama ka toujours komo ma ɓe innata bonamma exemple mais haray mi torike jama on fof mo ɓeyo jippintin ɓerde mum nden ara anda e wakkili ke fino heɓiren terrain ha yoɓi terrain on yo fof aru kala convocaɗo o ara yandi saabi Allah fino gaydiren oɗo naten kadi deuxième édition assalamu aleykum acca merci beaucoup aray tournoi wonnoɗo dogude terrain yakare on ko dimanche le 14 haray fof notta terrain magazine wonɗo ɗo e Colobane Bellere en fa takko sa iwi police Bellere on natira on koñi ɗon tun ɓe lanɗa terrain magazine terrain sukkar donc haray jamma fop no noddita no salmina kadi acca si iwi ɗon mi arta e mum eɗon andi à chaque année aray Alaji Bari Toumani Diolil ko ɓen woni mawɓe amen ɓen ka diwal wiye ittandema Diolil Kenkon ha memanoyma ka memi pellel kurawalle fetore ha e nder afdelle felle ngon fof ha hewto e gueme ɗon andi ko ɓe woni mawɓe men ɓen fewno ɗo ko ɓen Allah acci marɓe duuɓi towɗi e hakkude e génération maɓɓe on Bari Toumani Diolil Alaji Bari Toumani Diolil hande ADKP on yo wodno ko yeehi ɓe salmingol ɓe ɓe toro ɓe duwane kañum kadi yalla junnu balɗe maɓɓe ɗen ɓuuri ni kamɓe kadi ɓe du'itiri kadi e nder ADKP yahunoɓe ɓen en salminayi Hajja Binta Pellel parce kanko le président de femme ADKP on fof hara en salminimo en weltanike mo en weltanike kadi yahuɓe ɓen fof eɓe heɓali feere yahugol ɓen en torki Allah e année prochaine Allah ɓeɓu feere yahugol ngol donc hiɗon andi souvent piiji ɗin ko no wata wonde ara piiji no piiji paƴanni eɗon andi hande si innama Alaji Bari Toumani Diolil mo kala mo anda ɓe wo nani inde maɓɓe Alpha Alaji Bari Toumani mo anda ɓe wo nani inde maɓɓe par ce que ko génération bintalali en mais ɓe arno Dakar ɗo ɓe basi ɗo hiɓe mari galle Guédiawaye to kamɓe famille maɓɓe on fof ko toon woni alhamdulillah donc hande jama tawno bimbi julde kala ɓe wi'i kala jibinande ADKP manam Diolil Kenkon pellel ko ma ya hiwroɓe du'anoɓe e kamɓe kadi ɓe du'ano jama on en tout cas ko ɗum ɗo naɓuno hande jama on toon min noon mi heɓano feere yahugo par ce que andi programme jiɗi no ukkodirino trop mais alhamdulillah rabbil alamin aɓeɗo yahunoɓe ɓen en tout cas ɓe waɗi excellent travail en salmini ɓe weltanike ɓe salminen e Oussaji Dawouda Konakiri ɗon andi kanko kadi woni président Abdelle Fello on fof o salminama ko monsieur Mamadou Bari président ADKP on jooɗiɓe Konakiri e monsieur Ibrahima Bari encore Ibrahima aussi Bari neeɓi haray fof mi sentaɓe e kamɓe membre ADKP wonɓe e Konakiri ɓen fof en salmini ɗum haray Hajja Binta Pellel information ari an ɗo direct wondema tanama dimanche aro so Allah jaaɓi koye jama o yaw soɓɓe aka makko a jabinta a kasa ko minen yamituɗa en kan ko minen keɗoɗa tawa to kadi hanki ono ñaami mbeewa ayo gaynani mbaɗɗo c'est normal enen petit appiɗo miranɗoma amba o bekke mbeewa fof hanki ko a ñaami ha joni kam mi ñamuno hanki ha joni langari mbam mbewa ɗon telen ɗo on cabbifarji ɗin jaka addono jakari gonno ka jiifa makko ɓayne ari gabi tawno ka jiifa makko mo luttini ga oye ala ka jiifande ɗa toñande ko miɗo andi tun noon miɗo andi tun sincèrement parlé remercier raymi hanki remercier mo moƴƴa ko Allah yoɓata voilà wiyemo en tout cas merci beaucoup
e ñameteji ɗi weeli voilà merci. 78 watto 116 82 38 kombatti nadde hay goto ka jama on fof no yalti hande ko bimbi julde wa joni sa moytaki mo kala no yehi rendez-vous mum quoi programme rendez-vous e kocco kacca et cetera voilà ara e salminen jama fop salminen mariama ɓeygo merci beaucoup salminen mariama ɓeygo mo ede en fof en salminima ɗo mi weltani voilà dabanela voilà mariama ɓeygu makko no wiwra no weltana kadi aray fiima ko dow ta tañƴiɗoɗa heɓitata o ara ko ɗo wonnayabo kan nayaɓo anda fija petit probléme ala heɓata nayaɓo nani l'islam on ko ha nayo ari haadi haray noon toujours kadi mariama ɗa weltana haray meɗen haɓi non hay sina o heɓata ɗa nawno traité malade ko kanko woni fiɗɗuma o non kanko woni premier deuxiéme troisiéme quatriéme machallah joni meɗen haɓbi ka dogide bela menen kadi ɗaɓa valise je dogide non non mi suusaredi comme ma ɗum ɗo jara ɗa faala e na ɗo mi suusaredi comme ma ɗa duwa wawɗe mbaɗi moyi o ka tara wara moye lole mais noon kaya jokkude l'islam on ko wi ko l'islam no wi ya jombunayo o l'islam wiya jombunayo de l'islam no wi ɗum dey non l'islam wiya ɗum dey l'islam ko wi l'islam on ko wi ko jonnuma ko ya etto ha heɓa goto siɗa wawi feere mum ittandema ɗon o naɓi yeeso siɗa gayna ko ya ɓeydu sa gaynta kadi obligeama si baɓe ma jombi ɗiɗo a jombinayo hara hecciɓe non kono no wiwmi ara ɓuuri ɓe garat goɗo alpha l'islam on ko wi en tout cas jono no dagui haka jomba nayo o wi no dagui haka jomba nayo kono noon ko siɗa gayna ɗa mari feere mum sa ala feere mum deje hay goto on duuɓe jattay non on tigi kadi evitay hakkeji ɗin ko hande piiji goɗɗi gon toon hakkeno e mum quoi chose que très waɗugol attention quoi il faut suusa wawa anda ko honɗum quoi sina ɗum sampe pardonné par ce que rewɓen wona worɓe no duwa jombude nayo si tawi rewɓen ko yo yonu kaduna ɗo sina ɗum en rewɓe wooda ɓe heɓali moodi exemple son calcule yon taw e wooda ɓe heɓali moodi acca goɗɗo ka ligne assalamu aleykum alo bela nam e jam alhamdulillah o fewndi wallahi meɗen ɗo alhamdulillah no kikiɗon no welde no muña kombo abdoul koloban no addu kolobane a dali salima vere janndi on nu salima fo janndi an kay ko andu ala jomde salima par ce que joni a suuɗike fes jonno simi suuɗiki anndu ko mbuɗoni ala gadda salima fo ɗo kay ko an suuɗi noon ɗo kay mami suuɗo ɓay kalisi ala nini dano kanen suuɗade ɗo yeyede kay min ñaama jawle ɗen seeɗa ala probléme so allah jeeyi kono suumaye on feƴƴi e jaam alhamdulillahi en hiwrike wondaɓe ɗo merci beaucoup alpha no ɗo raymi kolobane no ɗo meɗen ɗo minen ka meɗen siifa on ɗo merci beaucoup mi weltige weltanama onon kadi moƴƴino miɗo hiwro ɗon ɓeygu am min kadi wiyeteɗo kajjatu wi ɓeygu ma Diallo wi ɓeygu ma no wiye kajjatu a wi wiyeteɗo hajja kajjatu Diallo merci hajja kajjatu Diallo minen kadi min hiwrike mo ɗo kanko tun o yoni min hiwritika mo ɗo an kadi kanko tun an kadi ko goto tun min ko goto tun de a tañƴinaki ɓeydugol mi waɗano yette bawe no takko kadi ko a gorko woɓe takko makko mami o ɗeɗɗa mo joni moƴƴi awa min weltani ko moƴƴo wona seeɗa adul min kam mi ɓeɗo kadi mi salmini ɓe enneteɓe Alpha Oumar Balde d'accord Aissatou Julde d'accord ɓuuro yiɗo merci beaucoup merci beaucoup Bella jajef way Abdou merci beaucoup Abdou depuis Colobane merci beaucoup mi suuɗaki miɗo ɗo ko won tun ɗande piiji ɗi ganduɗo piiji badiane suumayno dari il faut que jama wonde suuɗo gokku salminen lamarana e lama horloge téléji ɗin ko jewma jicce ko kanko woni jewma jicce komi woni saabu moƴƴo oɗo woni laaɓa reedu fof no timmi ɗon e si on warta laaɓa reedu an noon laaɓa reedu ɓikkumɓe ɓawa feere a sikka ɗon andu a sikka yandu laaɓa reedu kam mum moy lolu aja merci beaucoup ara e salmine jamma fo 78 116 82 38 hande ko émission salima fo yontere hande ya temu moƴƴi no woodi andi no woduno komi annonce jama mi ara joni e mon taw sikkulam mi ara joni e mon mi laavay on joni ha sikko nami si Allah ɗan noon jaaɓi ɓayɗon sikkude ko noon to wawi andude angal walla angal ko andi ko si goɗɗo hulata o ɗumannota ko on tawa menen meɗen ɓuuri on tigui feetude mais famina on joni kon famali acca 78 116 80 78 116 82 38
comme que deuxième auditeur Raimi ballon ko dimanche le 21 terre magazine bon 14 le 14 pardon terre magazine voilà tant pour moi bon nous voilà andi de mari match final jango je comprends voilà ko bon il y a pas problème est-ce que ko hombe woni doit jouer première et deuxième heure et ces organisations woni prêt cap en place donc bela andi rek potta souci for résidence au Dakar toujours ils sont prêts ouais dum donc jara on tigno rewa rewtay mum on est déjà prêt et aussi kadi ko betata jeunesse e mi ar pour en foye woni hunde wotere be wawa andude ka ando ala kerol walla wigol korungam bedo nono min ko résidence au Dakar on fo minni mi wiya oto mi wiya odo en fo ko mi fala e fo ara wona hunde wotere jodo mi hiwro don a passage monsieur Mané parce que ari be jogino blessure ko ngam no se hawri be samori e jang moy jang sumayon yawti e jang parce que ko golle den jogitino la moƴƴa bele jole mi hiwro don mawbe amen do Alaji Ibrahima Li kombe président potta souci foli e kamen duguntonni ton quoi ko en dental janal quoi e mi hiwro don les communautaires c'est Dawda Kurkoto parce que ko garanjo mandanda horema ko townitaki mo yidi culture on e puis kadi ko yiburantalan ko yimbe sutunumo wada o tinde tali on parce que ko noddudamo dal il est prêt pour tout d'accord vraiment haray am bela jol mi weltano monsieur wuri parce que kalama ko yuda bela ko doy rek ko doy rek a wawata da an non andi ko hondum falte kono ko Allah andi ko huwata d'accord jama ko wata ndar rek fi tournoi o yari ni e sikkara ko ciobare yam walla ko ciobare goddo Raimi mi ko palima parce que grand frère lanno ka leñi fewndo mi do reni mo do dret monsieur Mamadou Bari monsieur de Barkere Joli kono mo ramana non salmine rahmatullah men ko mo yurnoda donc ara tondo donc salmine jamma foppo na o mawo Alpha nam tournoi ressortissant peut-être andi dugun tunni sa ini tunti no tawano tunti ko do Raimi jeya mais woni portal souci fodi résident à Dakar mais est-ce que yimbe ben wallitike mo e o tournoi walla hay sibbe makko ben be balli mo e tournoi parce que sinon tournoi yahay no burini e côté mengo nam merci grand jon hara ngi wurodi ke don ko Mamadou oustaz mo hedima weltani kebe kambe kadi walla yobbe ko bure mojjude joddi e yeltuke e ngi wurodi kebe madame be mabbe ben fu hara be andu ko e goto hara téléphone on arde mo kala wol hara toujours wano tournoi on mi sikki tun grand jon organisiri no mojjiri kono tawi yimbe ben no duudi kono tawi to sorto ben no buri towno ben bien sûr donc comme no mi yetirma nane ni ko siddo ma on buruma bonande wonno har ko antun DJ belaw yettuno bakke makko wonno marsa parce que na on sibbe juste on fami donc aray toujours non enen ko tortoden Allah yo Allah newnu gasa e hoore jam prochaine fois goddo no yolorta o yirta dide o tawo dal no yolorta o yere dude o yey dide nyane joni fewndo se andi nan tapula joni mi yekitino de ko dum nan tawo ndi an jana ma handi an don so dum non la ngande buruma affaire jana ma di an don so di wayri dam petit donc no ngara e kanko o wakkilike yer makko ara non toujours men torike jeeji wallitotobe ngene wallitotobe wallitobe mo fino mojjira parce que si goddo wakkili kaytugol mbudi mum ankari wallito mo hara sortale mo koyde haray toujours haray ko dum minata haray kadi mi hiruke don président men on koto Sidi Ndeylo wala e président men jango dande mo initira no tournoi ko jangoni final ok merci awara fo invitama ton haray kadi e président makko on Mariama Sadio Bari Geme haray no kado salminama dole haray haray ko tolimo gon fo haray toujours ko en goto ray mo hita mara masa da way mo ko attaquer don kan so attaquer ma haray don ko en goto haray don me weltani ko ngono DJ Bella aray men tori ko on torane en jama on fo yo arka terrain ndare no dum anoren parce que billet satta bi sikki billet ko 500 francs billet ko 500 francs ay bay 16G ay bay Z ay bay piji fo aray toujours mais pas kala ko falla ko sa yobi 500 francs aray ko consommation totale et 16 yottola combo boni jude bon premier on ko pellum bantala e mbumbuli ka be pellum bantala e mbumbuli premier 14h30 ko pellum bantala e bumbuli d'accord deuxième heure
référence de l'abbé et tunti ɗum ko équipement Voilà. iɗa anno sa piyama ɗo a yalti lanimo combien de points marɗa landemo combien de poe maɗo piyano ñande ga non o pino 6-0 o wattino wadde 6-0 aɗa nawi kippo timmi non a faman raymi écoute raymi gueme ari mo huuti équipe gueme o ƴeɓe ɓay coupon a ɓoddu ɓe siganama o kondirɗo men ɓe men sakki 18 ɗo men piɓe mi anda 4 mi anda jelu raymi nayi ɓe si ɓe nangi o gande ɓe no moƴƴini mi raymi koye payke ko mino suwa ɗo ono équipe mo gon ɗo fof mbeɗa wawi ko affaire ñande yagal yagal de ƴettuno balorde nde yeyi marko ko wi mbap minen goɗɗo waɗata talkika men suwata mo haɓɓi tal pour gardi korako mbawa yani ɓe jogoɗe gangal mi ari mi dargam tawi ba kañum ɗe ɓurton temedere wimi gat powɗo mi aro miga marde doole aca tawi yaal wima merci beaucoup koto Mamadou Bari merci salminen kankon président ADKP on en salmini jama on fof en weltanikemo kankadi fen ɗo mo direct ka ligne mo darde émission o émission ɗo ko wiyete ndaaru yiɗa andi ndaaruɗo émission o welemo 78 watto 116 82 38 salmine régime on kanko kiɗo jama production DG kankadi mo ansisidemo ɗon ka kala koye ɓawo to par ce que koye waɗi siɗen nande ga voilà en salminiɓe jama o moƴƴa salminen Abdel on foppo kadi andi sinnama Abdel ley fello voilà haray ɗum ɗon kadi en tout cas ko a salué donc salminen ADKP on kadi jibbinande joolil kenkon sa inni barkere joolil ha kenkon ha pellel kurawale fetore ko ɓe wiyete ADKP en salmini kadi membre ɓen fof kono mi holliri nane noon yawnoɓe kalaji bari tumani jooli ɓen fof salminama weltanama hajja binta pellel o aɗa rilan ɗo piiji buy kono mi wata darde fewn ɗo lanka émission salminen seego kadi kenkon en tout cas moko bajo molanaɗo koto Amadou Wansan pate dalen adi moko ba ɓen fof salminama sonnaɓe ɓen fof kadi e ŋaccale goto donc salmina kan kadi Ibrahima petit miñagan kan kadi mo salminade Konakry Daouda aussi fof no salmina Alpha guiɗi noon koto wo téléphone makko on mi wowla e jamma fof nana ɗo aduna fof no reni petit kanko mo renni téléphone makko on ɗum na probléme ɓe addino téléphone on no ɓe falira noon ko anggini ɗo tawi lan kadi yeyete ɗon par ce que ɓe inni wo enen ga wo enen Dakar e mara vrai téléphone min lo miɗo anndi enen ko Dubaï ji ɗin jogi ɗen kamɓe ko Samsung ɓe faala ɗum ɗo mi jonnete mo naɓanaɓe inchallah Samsung A34 o wima ɓe ɓeydi 4 on hari ko 30 ɓe wino hari ko A30 ɓe wi joni ɓe addi 34 garan ko A30 wiɗama ka ko A34 donc A30 o wima y a pas de problème voilà don A30 on min sela falam ɗo te ha kaw sodo problème ala après sodnamo téléphone probléme ala wala mo wondetima mo heeɗima koy donc haray probléme ala fi téléphone inchallah sen jippike joni oɗo on gasi golle futtike rek président o wooli andi ko patron anni so wooli arelan ni donc si rayi mi wooli arelan ni ɗum ɗon ko aray wowas ko jigo woni sabu moƴƴo ko wi waɗay wo waɗay sabu moƴƴo wallahi élaboré on no woni sabu moƴƴo non e côté ji ɗin fof e franchement parler beɗa Alpha Darou e côté ji ɗin fof par ce que neɗɗo siɗa wonde makko a daaray ko wonma emportude ko o fenata o wujjata ɗuɗata o fenata min no ɗuɗata e côté am bon no ɗuɗata a faami haji tawi ko noongango ya wolaji andimo sa jinni goɗɗo fenata lawawma ɗuɗata par ce que aɗa wawi wodde on est d'accord ɗino yaltira e probléme ji go par ce que yapa probléme kono neɗɗo mo golluɗa andi ko siɗoma bonam makko ayi neɗɗo mo golluɗuɗa e côté mbuuɗi ko wawata ande sino kelli walla si kella ayi et aussi oɗo honno bela comment dirais e bosson Monsieur Amadou voilà e weltani ko Amadou ɓe moƴƴa par ce que chaque fois si ɓe naati ka nder groupe ɓe yewta yittereji ɗi andanɗa hoore ma weltani noon kadi Boubacar Lambaji kadi c'est très important dañande waddi ɗo ide bon a faami e ɓeɗo honno représentant de Koukou c'est Koukou ɓen kadi no wakkili vraiment mi anda ko honno mi wawata haalirde pour yoɓe wawa famude mais équipe ji ɗin fof miɗo weltani ɗum ala goto mandanɗa hoorema ala seytinani mais no yoɓe waw antude hunde wotere si Allah ñaawi hunde an beela ko yettiɗa o ko mere wonta ayi ɗo haray dal Monsieur Amadou poste bonna watta weltana moƴƴi la weltanimo moƴƴa aray Allah yiiɗi yo weltanomo ko jooma jikke
et puis kadi ko neɗɗo annduɗo hoore mum neɗɗo mo townitaki merci ayi joni so yewti ɗon arten mais mon meilleur copain quoi comment il s'appelle Ibrahima Wokam Ibrahima sikki noon Ibrahima ko wara yo voyage par ce que mi wayri mo yiwde ñande vraiment no ɗo mi wayri mo yiwde ñande o joni waɗanilam message ɗo mais c'est pas comme ça Ibrahima ka neno goto an koyene gawti si ça ne va pas o wari noddude on tigi walla o rewa sa fles c'est vrai mais Ibrahima wayri ɗum yiwde mi anda simo e jang vraiment ara langiroɓo ɗon en passage allez parce que mo jogui jano en passage voilà salminen Bente Mamadou Bente mi ñamma mon petit frère voilà Mamadou Bente kankadi mo andi mo organise tournoi molanaɗo football le 21 oui aray te magazine kankadi oui feɗɗiɗo 14 Allah jaaɓi ko tournoi makko le 21 wonde ñarde oui ara en salminimo moƴƴa en andinimo en tout cas hiɗen e mum ko gotum par ce que mi andini on hunde wotere sen jokkodirali ara en marsali hande min par exemple no joɗoɗen ɗo ni raymi komo maali Alpha Guédou komo dongol min moi aussi c'est la même chose mais hande enen ɗo jokkoɗiten kon presque no ɓurata voilà e pijugo par ce que kono Alpha wiri noon komo ma on bonanma donc hande sa yiɗen joɗɗode ka télévision ɗo o télévision ko initiɗo mon komo télémile mais hande moi si là en tant que ko kala ko concerne télévision ko min chargi ɗum mais ko honɗum woni waɗede ɗum ko passé ko golle moƴƴe de au début kono wirɗa noon sa neɓidi e goɗɗo a anday ko honno souvent o wayi donc en andi lendije ɗen fof lendi inchallah waroɗo émission laaɓa e poyi émission no woodi inchallah min laɓɓina e poyi kala ko feƴƴi ka feƴƴi ɗo kon min aray Mama Saliou Lemiro jammala bari ɓe ara ɓe laɓɓinana yimɓen ko honɗum feƴƴi ka juulide e ka leddu gadri acca si feƴƴi ɗo salmine sonna men ɓen fof ɓe gaccali hay goto kono no wiri noon wano ɓiɓɓe am ɓen salmina ɓiɓɓe amɓe wano Binta Bari wano Ramatoulaye mi salmina kadi wano nenen jiwganko welduganko préféré nko simi hewɗo jooɗone baba on to yanda min nama nene mallanta ko lan ɗum voilà salminen kañ kadi Dio Diallo Bundaw sakkita ko heɓede kum merci Dio Diallo Bundaw mare ma on andi ko guintira oui attention Allah wurmo waɗa barke voilà il faut andi mare ma on voilà salminen Dio Diallo vraiment merci salminen kadi Habibatou voilà salminen Siré hombo kadi de d'accord ɗon mi yeggiti on famille on no ɗuuɗi ɗo acca salminen noon kadi wonɓe Wakam ɓe fof kajjatu futti yeeyo futti marché Wakam gagadi mo salmina moƴƴa min noon mi ñamata futti jaraɗa jalami ɗo ɗawayla gollude toon nani min futti ko ma gañi o mari kako futti fof mo mari kala ko concerne ko ñamete ñandu Fouta Diallo ko kanko o defay o haɓɓi to no mi ñama minamo kajjatu min hay Fouta Diallo mi ñamali futti min ko ɗum doguininmi Fouta ñamete jabere en putte en futti en mais ray mi jani no ñami joni futti ko ɗano tun hay ko nebban nawni mo ɗojjinde ɗum nebban nawni mo ɗojjinde nebban ɗan moƴƴa nebban sunna ɗan wayi wanna raymi il faut ɗaɓɓa nebban tugi ɗan tugi tunkode ko ɓeygu makko defi be o ñama sinan ngo walta ɗon o walay ɗon de cuɗɗo ani attends cuɗɗi no ɗuɗi ɗon si o no warda e nder suudu a yahata e nduya voilà ɓayre cuuɗi tati o goto non c'est que handi premier galon et deuxième galon wonɓe karɓe ɓe nande c'est pas la même chose ko si a naati toon anda ko honɗum woni tant que hiɗa woni premier galon vima on sa res il faut rewɓe wona ɗiɗo laati vie normal qui travaille normal si rewɓe woni ɗiɗo a wuura e normal a golla e nice wuura normal awa garan rewɓe si woni ɗiɗo haray ko goto la ƴamude goɗɗo mo mamum miɗo jombude mo mamum momi woni wolande no jenti o iwa e mamum o yaha o jomboya jiwon o waddamo Konakiri si jiwon ara ɗo akasa ɗum asi ko minen wuuri yawde teddugal e mami jomba e jiwo mo mamum peti Allah newni wara jaam minen fi dewgal ngal tum meɗen tawa ara ɗon no moƴƴi inna Allah hada kana mafula ina hutilandi kam woni wonde ayo trente jeni mañila c'est vrai o Alpha Guédou o fi ko dewgal ngal ara mo tawa ara kon woni a tawaka sama kala ayi mbari nga mbawi o jiwoy ni woy la yirma kono min ko sa jombay la ngodo ni problème ala yaajut indo 100.000 tengeo ye ay mira yaay fi de ay ye subhanallah acha 78 waton 116 82 38 kon no wadi hande bimbi julde qu'est-ce qu'il y a
no andi ara e woɓɓe ɓen bon no repose et puis kadi surtout mano men ɓenen ɓe tayerɓe andi ɗo fayda ko pour tournoi on ɓuuri déplacé de on tigui sina ɗo ganduɗa joni on tigui no fof mais tournoi o mais est ce que rayimi tournoi wawi konde ka magazine ɗon bon ne jama kadi il faut ɓe noto moƴƴa par ce que supporter ɓe il faut noto manam mi nani Alpha no wola ton ko ya lu 16 sa luwi noon toon 16 a naɓi ya andu 16 on hawta e 500 francs on dey non 16 on hawta e 500 on dey sa 500 sa luwiri 500 francs ton ko 200 francs 16 ire nde yoɓata si jooɗoɗa e 16 si 16 ɗen ɗe arta ɗe placé ɗumanɗa ko ya ar yoɓa 200 francs ƴetta julere ya jooɗoɗa voilà ko gonga selluka merci DJ Bella yewti ɗon ko labba haray wan tingol on haray bon tournoi on ɗo joni Bella et sur les fonds il faut 14 yawta si 14 yawti parce que min objectif an o kaka stade ko ɗum ɗo yewtunoɗe ɗum depuis au début si hawri championnat on gasi jamen mais ballon on ka stade si hawri noon championnat on ha joni no continue gasale haray ɗo wona photo haray toujours min daray toujours ko honno wawiten toujours ƴettitirde mais pour l'instant on va aller à magasin dimanche les 14 et juin ɓen juin daren ko honno yawtirta inchallah magazine merci si tawi ko magazine tun heɓuɗen ha tournoi on gasa e meɗɗa e magazine sina ɗum si lycée Bele Diarkayno ɗo no comme magazine en daaray opportunité ji ɗin fof no tournoi on gasira première édition on joni noon deuxiéme édition on sen waɗoyey ɗum ɗon en joɗɗo kadi yewtuɗen e jamma on anden ko deuxiéme édition on ndege wadde a faami hara yo maren jon surtout ma hajja jo diallo no andi kañumni maren e tournoi on reste à l'écoute Salou Sow woni unité tournoi on kadi yo reste à l'écoute par ce que wona fi laamu ngu yani mo kala fa ɓe sika kam kay ɓe non par ce que ara ɓe fewno laamu ngu woni ɓe no woduno ko ɓe waɗi il faut que ɓe faama ɗum ɗon ɗasi ko ɓe men joƴa ɓe faama toujours kadi son an sutonano voilà kadi no ɓaawa maɓɓe voilà jamo kay no ɓaawa maɓɓe voilà salmine Sidi Ndeylo so Allah jaaɓi en artay kadi ka paren ɓe hara Sidi Ndeylo tawete inchallah ka paren ɓe jammala bari Mama Sall lemiron ni et puis final ngal ça sera pas facile mon frère taw sikkude si Allahu lanno jaaɓi so yimɓe ɗen katade andu final ngal joué ko passé de final ngal de joué mi waɗa ngal 1 mois de promotion merci 1 mois de promotion pour que hara kala ka joua ko walla yasim ɓe andayi final tuntidu e honno potta susi fo résidence o Dakar ɗum ɗon waɗi c'est pour cela que jama on no wakkili kadi no fensude piiji ɗin ha moƴƴa mi innali goɗɗum rayimi si tawi mi mayali de min mbiɗo ɗo Dakar ɗo final ngal a ninsata ko hon ɗum goɗɗum ngun wanno min kadi mi yolnima par ce que en waɗay 1 mois promotion final ngal hay si jarani en tawi gollu en mois fop mais en naɓanay lettre jen ko haysi ko 1000 lettre en waɗay jama joni surtout ma siko stade heɓuɗen voilà on va trouver les stades heɓay kono ko won tun ko baari en ɗo min ma ko feƴƴa ko min ma ko c'est le championnat yetti ke hammi ronki mi daari mais ce n'est pas donné par ce que enen ko joguiɗen ko dimanche ha dimanche ayi ala jour ordinaire siko jour ordinaire nous il y a pas problème mais donc kadi il y a pas de temps ayi ko ɗum ɗon ko en tout cas hiɗen gerde hiɗe wakkili aray kadi yer wonnoɓe toon ɓe wata goto décourage e aussi kadi no woodi ko ɓe arti toon mi anda woɓa tournoi on tardi e woɓɓe maɓɓe jour ɓe mum yeeyi woɓɓe mum sikki affaire on nandi haray acci ɓe fuɗɗi yewdude joueur ɓe minni ɓe woodi komi haalni ɓe min nunno vice président o minni ɗon kala ma ko yiwɗa ko yewtere se gari ha yewti ka terrain en faut koye sportif en faut ko waɗa ɓe spectacle on n'est pas fou hunde tarde pendant 3 mois on sait que y a une cause mais ko woni o koye yewte jarano memmine piiji goɗɗi go nder toon par ce que faut koye woni hunde wotere d'accord voilà. Allez 78 watton 116 82 38 salamu aleykum allo merci beaucoup on ɗo o bippu téléphone sa bippi tum min hendota komo sa bippi mi watama nanngude heña par ce que mi yawa fi ɗum ɗon Alpha depuis Colobane Alpha andi miɗo mari copain jo weldijo mo maali siɗɗo ma ɓennamo Alpha mo Colobane salminimo moƴƴa vraiment kankadi mo welte kanko e ɓeygu makko e ɓiɓɓe makko ɓen fof e weltati sanen DJ Lamzo continue oui joni yoɓe wawa famude hunde kala so tardement heeɓi
négocié on no nder toon ouais kono wona ya natton e groupe on nanga e déclare go gandanɗa hoorema ko décourage ugol organise ɗon e hoore mum c'est décourageant par ce que en responsabilité a suɓay ko yewta kon anda ko honɗum woni honɗum par ce que ko a représentant secteur nokku go andi ɗum noon c'est chose qui est grave no woni noon woɓɓe ɓe anda sa yontigui a joni no ɓollider no podire ɗum ɗo ni par ce que c'est un parole a inni koye stade watte sina ɗum anno c'est déjà fini ayi kono toujours yo compréhension waɗu yimɓe kadi wawa famude gouvernement no woodi kono gollaɓe à 100% ɓen ɗum kadi on fo yiɗo rendi jarayde rewde ɗum walla haala acca 78 116 82 38 allo 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 oɗo waɗa pere régime Rahimi ayi joni noon ara ko enen ɗo Alpha Daro ala fof komi suutta e makko nonno min jetto mi yewta minna vraiment les choses là sama tous trop wonna mi waɗen patiente rek kala ma ko yiwɗa ko Allah andi kon waɗi si waɗani ɗum ɗon ɓe naata kadi ɓurte yewde ka nder groupe toon par ce que sa koti ko yata hedde 200 personnes 250 personnes ko tato walla nayi woni yewde toon andi ce n'est pas donné et min je suis un président mi wawata natirde to wasima hara komi arɗo présente équipe ayi ko il faut wonɓe sera ɓen fof yewta ndaare analyser ndaare ko yata e mum kon après waɗe ayi toujours yoɓe en fof koye wallidire ɗum ɗon compréhension heɓo tournoi on tardi hara question ji ɗin débordali hay koto ɗumannali si côté licence ji ɗen ko 25 jours jonna mi sikki tun ko boni o haray ɓe fof ɓe voyageta 25 jours on fof a minimum a heddora 11 walla 14 joni noon son ari il y a pas problème on va voir comment on va gérer ɗum ɗon ko enen to yewtato wona min tum wona goɗɗo goto par ce que tardement heeɓi woodi no propose ɓe rajoute 5 licences pour que voyage ɓe par ce que woodi no woɓɓe wiɓe voyage donc est ce que voilà joueur ɓe goo voyage et puis ɓay hunde nde neeɓi kadi ɗon en ala kamɓe ala erreur en ala kamɓe haray ɗon erreur on koye men yiwri voilà ko ɗum waɗi si mi haaliri noon devant télé andi rek pour yoɓe wawa famude hara kadi tension memminali ayi par ce que ɗo sa daari journée ji heddiɗi ndi feƴƴata 2 walla 3 haray ko quart de final haray ko quart de final wona yaheede ayi joni noon ɗum ɗon koye wakkilo en fof rek par ce que mi andi ko yimɓe no wakkili ɓe adde lan soutenance woɓe nadde ka privé ha yewta vraiment la welti moƴƴa mais toujours ɗum ɗo ɗen ko si a naati e hunde ga a heeɓi probléme e mum si wawa andude ko homɓe yatta e mum ko homɓe tegata ɗo ko homɓe waɗirta ni par ce que mi yiɗo affaire o mi jiñi mi wuggi en vitesse et puis kadi bon wona sima rew tigui jogaki encadré par ce que an belayɗa ɗo alfano ɗo mais ko feƴƴata ko minne ko ñawore Allah nder rek d'accord voilà ko wona ɗum noon acca merci beaucoup 78 116 82 38 78 11 non 13 minutes yeddani en ɗo émission on lannu voilà Alpha Guédou comme no tournoi on konno Rahimi waɗiri noon ko honɗum woni joni solution on pour tour an dogira ara ko heeɓi fight kon heɓitali way haray komi yinata jama fof komi wi kon tun haray en toriɓe yaafuye wono fika licence je ɗo en daaray propose par ce que woɓɓe no dilan ka privé ɓe inni ko 8 joueur ɓe luttiri ɗo woɓɓe yeeyi kamen woɓɓe ala ɗo mo be addi ganto quoi kono ere ɗon haray ko sengo men iwri kono ko Allah muuyi kon kadi goɗɗo wawata ittude donc haray ɗe wawi so tawi e yewto en famodiri tawi 5 joueur no wawi natude e mum ɗe wawi wattande ɓen ɗon ɗum ɗon fino moƴƴira fino tournoi o gasira donc kadi terrain magasin ɗon kono noon ko 5 hanna kadi sansugol joueur de ko 5 ko 5 joueur ko 5 wonnoɓe wonnoon tigui le batti laɓɓinɗa moƴƴi ɓe faama donc 5 joueur wonnoɓe toon ɓen ara ɓe watta 5 licence fino ɓe timmira ɓe jouira aray ko président o wi ɗo kon fewno ɗo ni ko tourno ko wonɗon star wonɗon terrain marɗen en mara terrain goo en tanƴinaki kadi terrain goo kon ɗo wonɗen e joude e mum taw si hewtoyi noon final ɗum ɗon na probléme iɗe wawi yawde star en joue le 14 en joue le 14 2 matchs le 21 na enen jogui terrain on ɗon haray ko bente woni juuɗe ɗon joni noon ittandema le 21 ko ɗon négocié ten ndaren hara bente si joui hande en joue yontere hande walla en waɗa tournoi on par exemple si bente joui 2 match joue 1 match
pour no landa ɗum tout ça ko Voilà, yewtere ko yewtere yewtere wottogo. so Allah jaaɓi équipage Inchallah. merci grand John non non moƴƴira non donc aray ɓo ɗo e wayi yewtude maɓɓe en fof famodiren donc aray ɗum ɗon wano jougol ɗon ngol jouen ɗon taw ha hewtoya ka final taw en propose taw hay fuy parce que en andata ko arata ko Allah tun andi ko arata donc aray en propose taw jougol ɗon ngol taw yo Allah newnu yahen ɗon ha takko final sen hewti final e wawa ƴettude stade walla ono grand bela walla en heɓay solution no heɓiren stade nokku goo en fof wala ɓe wallidirde no yoɓiren jouen ton final ngal fino piiji ɗi yaara yesso no duwira noon aray ko ɗum mari komin na toon aray assalamu aleykum. Merci beaucoup. Allez, 78 watton 116 82 38 78 116 82 38 arton ka émission Ndaru Yiɗa émission Ndaru Yiɗa non ɗon andi tous les jeudi 22h salla jaabi ha 23h haray ko onon e min e invité ɓe go kadi invité ɓe mais salla jaabi semaine prochaine hara jama faɗi yeewu par ce que la reni appel ji ɗi ɗuɗali hande haray foppu no woɓɓe non na reposé ko hande yette soɓɓe woni yaltude petit hande tayerɓe ɓen hanki ɓe ɗanno ɓe repose ñallanga fof ɓe ɗani hande ɓe yaltay hande ka poɗaji ay yeyɓe tout ça yeyɓe minen fof ɗum ɗo minen yette bari ɓe ay o bari ɓenni acca ça a faami donc haray arten e konti watti ɗo ko oui tigile petit yanga wattaki de affaire no hande ɓari mbaɗiga yettaki lan ko ɗum ɗo wattato par ce que ɗandi min complet ngo ɓuuri laɓede quand même photo ji anndin komi publie kon tumi heɓi taw 500 personnes ko waɗi lan honndu taw quoi ok o ɓiɗɗo nene mum no maabi nam donc wattira ɗo ko gan kadi vraiment o blede no wiɗo ko spécial ko raymi reyɗo ko spécial raymi rewi ɗo ɗo toon noon raymi ɓeɗo ɗiɗo kala ko tayerɓe ala a woli si ɓe holtinali on koye mon woni min holtinayo kala mo faala holtinali ma min ɗo kamɓe holtini mino ɗo kala faalaɗo ñongo labango kala faalaɗo ñongo labango yo hewtu Colobane so hewti Colobane wuri wore mum kañum kadi na problème babar mais wuri men wodi ko woni mo préparanade il ne ka patienter seulement voilà il faut patienter façon couture mo falno so hewti Colobane ara moy lo non patienter ɗon ha lanna few on va les gérer inchallah min mi ala patientade par ce que si wi kammi ɗo yaade ha ka place min na ko ɗum woni wattade andi anga nakomojo andi woɓɓe takkitoto quoi non ɓe takkitoto so ari direct ayni ko woni kaari falɗa e ɓay mi faala et puis boy no nanguma dey non attention no nanguma fewɗo a ƴettuɗa ɗum ɗo yawɗa ƴamugol ko ɗon e ɗon ɓe hokkama ɓeyna naɓor mi ala no ena ɓorde ɗum wallahi bledni aja merci beaucoup 78 116 82 38 78 116 82 38 e kala faala ɗo participe de émission dans 5 minutes haray en wawa wanodirde donc haray ɗen jonni jama fo rendez-vous samedi le 14 et dimanche le 14 Allah jaɓi dimanche yaafo ɗon le 14 ka terre magazine ɗum ko tournoi pottal suusi foli on wonno ɗo wadde terre yakar on hara on yi première heure ko Pellum Bantala comment dire Pellum Bantala et deuxième heure ɗo ko Tunti référence de l'abbé Pellum Bantala kañum e Bumbuli voilà Bumbuli Pellum Bantala acca Bumbuli mi anda après artani ɗon ko point ji ɗin par ce que Ousmane Koulibaly no jogui no tournoi fo juri noon non kayde jewɗi ɗin sala wonde mum to andi o combien de point ɓe mari taw o birdinoto ɗo non voilà soɓe ko combien de point pool amen on ɗon ko ɗiɗo yaldata toon no oublié ces poules c'est combien de point tiers là on a ti Allah voilà 2 victoires 1 match nul 1 défaite ko 6 point marɗa ko 3 match zuuɗa ko 3 match zuuɗa a konti ɗo 4 match non 4 ouais alaji to 4 match no ara yarowo ɗo alaji to ko 4 match tun ara lanni on heɓi victoire premier match oui deuxième match quoi nil deuxième match ko défaite mene Boston ça fait 3 points encore Boston waɗan noon oya tirde ka millier ɓey oɗo ini ko gardien on oɗo liƴi yaɗo booti bawal ngal ok donc on heɓi 3 points troisième match on pino min gagnino no siiri no windi wonno ɓe feƴƴay wimi non pool ji ɗi 4 point ɓe mari voilà merci grand Dion ko 3 ko premier match ɓe piw
deuxième match ɓe piya merci ɓe troisième match ɓe niili woni 4 points woni 4 points merci grand jon fewndo ni ko 4 points marɗo fewndo ɗon sebiti hen grand wakkile de onon ɗo ɗe wawi fodde menen ko menen ko enen geme geme mari 9 points non 7 points eyo en piw 2 match niilɗen goto geme no mari 9 points menen mari 7 points onon tigi ɗo gandi ko menen naɓata coupon walla AS junko Soya jogui 2 victoire 1 match nil voilà e Boston biɓe fuɗɗiɓe ala de non ko Boston e geme zoyta final ngal aron seytinali problème ala ɗum kadi aray c'est pas un problème mais non mais attends boy c'est Attention de. final de aray c'est terminé non si game ti final aray lanni oh excellent boy en naɓay coupon goy parce que fewno ɓe soodi kadi mayoji kessi paire joyi non wona côté mayoji ɗin de Premier match paire. andi match ɗi match poule ji ɗo ɗum ko birdi no ko ɗum ɗo nawni piya joɗo o woni match ko pe on no yalta ka match de poule ma yaha henduɗa andi kadi ko natta négocier naɗo petit e DJ Bella ka ñoƴƴi ɗon feƴƴe fes menen min feƴƴay petit Problème. menen min yahay final kawo tournoi ma ɗon yo Allah ne ɗimɓuɗi teguɗa ɗon sa fala Boston ta yettuɓe ɗimɓuɗi teguɗa ɗon sa fala jon eyyi kan raymi ono huli Boston de non mi hulade c'est que andi waɓɓe résultat ɓe e Soya fewndo ko woni toon nde fewndo ɓe mi yiiɓe accuɗa ɓe hon to référence de laɓe ila ɓeya piinoɓe ɓeya non 6-0 sabo mi allah wona référence de laɓe de ɓeya honno ko Ibrahima Sori en Ibrahima Sori usataɓe ɗon Ɓeya fes on no ɓen yoɓe nangodiri yoɓe ukkidiri Ibrahima Sori yo jaɓɓo e Soya walla daruga ɓen ko ballon andi Boston bonna wimami raymi y a pas ko problème ɗum wonnoɗa ɓa min hokkodirama mi anda ko homɓe ɓane fof wala nde ñande min piiɓe min jewliti min jiɓidiri aro sikkuɗa na menen noon ballon wona noon ballon ka sikkuɗa ɗon Mi yettima no waɗa fusay biscuit. wona noon ɗum no waɗi biskiti a heeɗa ni hande waɗaɗa tunti ɓe wawi suude tuntina joueur Mais ɓe bien amen sûr. wonnoɓe ɓeydude Aliou nami ñamo tunti landi déjà ko ɓiɗɗo am won toon no suude Sina ko Ali wonno no garano. c'est normal c'est joni normal so gueme e tunti hawrodiri mais Aliou Sousa juuɗe ɗon Non. ɓayite o makko forfay o suusata suude ɗon ɗum ɗon ta jalu ɗum wona on o forfayde ret o enne hande mi yarata kanko ɗigo ina reedu no musdemo hana ɗon de ɗo mi salaki par ce que joueur ɓe ara tum ɓe nama no ɓe jogui gandun Mais ɗum no, ɗo tawa gal- no woodi koɓe yattonta sa don pas ye si ɓe hewtoy toon o hayni kela toon e bappa ina bappa na fere min kan ini sabu moƴƴo mina wayi jooɗoy to bappa sa ka tirbine ɗo tournoi o non match non attends champion jino toon de no joueur ɓe no toon de équipe Joueur- on waɗi niveau koy joueur- tournoi no waɗi joueur- niveau tournoi o, wallahi tournoi no waɗi niveau Foti, ah. par ce que ko sélection ji tumona addede par ce que sa daari ono équipe Ibrahima Sori honno centre ji honno ko Honno dar Modion. centre makko mo addi on ɓe wallinante ballon appuyay ɓe kono ɓe wallinante balo ballon ngono laaɓi poyi ballon no laɓano ko laaɓi premier fois rek ɓe heeɓi er probléme premier match maɓɓe ɓe piya ko bente jele wanno joueur ɓe ɓen a yiyano ono dari Yeah. kala ko DJ Bella kon waɗanda ɗum ɗo pa Kan- kon waɗanda ɗum kanko aji makko alay ɗum kanko ala voilà haray tigui tigui on émission men on lanni Oui, ko on ɗum no aray. waytorde ara Mais- yawa yejjiti fi janggo on ɗa on on ɗum ni koto siɗon non gara sidde ɗo janggo ɗandi ɗum koye motive o law Ok. yahen en damal e stade habboɗen mo dogol tuma fof ko dogol tuma fof intiract tournoi o Merci. e haray ko teddugal jama fop Issa. en ara so Allah jaaɓi accueillen mo naaden mo ka terrain Issa voilà Allah. merci Merci beaucoup. haray yontoɗande ko fi tournoi dogol tuma wona wolede ɗo merci mayin ka ko waynitorde non min ɗo aray la remercie jama on fo wona o ma o e gouvernement potta susfo résidence à Dakar o e jeunesse kadi faalaɓe wawde noon tigui way noon hiwro ɗon en passage Mamadou Bente mon petit frère o konisiɗo tournoi on ɗo fuɗɗade le 21 mi salmina ɗon kadi hedditiɓe ɓen fof wona o ma o mi hiwro Nene Diallo madan an e Hadja Binta Pirambuɗi Cewɗi madan an d' accord vraiment aca alpha ok gara jon haray min kadi mi weltanike e Jama TV o oy oy haray on fof weltanama haray toujours koyen goto haray Allah ɓurte wallude ɓurta en addande yimɓe ɓe jogodira woni nene goto baba goto haray ko ɗum ɓurɗen faalede haray mi salminiɓe Thiaroye ɓen fof ɓe poste Thiaroye ɓen fof ha yewtoye Médina fof no weltana e gueɓe fof kadi no weltana ha hewtoye timbitunni ha ka nenen en e Mariam Ba haray ɓe fof ɓe salminama on fof mi hokki on dédicace haray sukaɓe ɓen kadi e Modi Oumarou Ndeylo partenaire en sir haray on noon kadi weltanama onon DJ Bella kadi mi weltani kon Allah yuɓɓon ko ɓuuri e moƴƴude en joddi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh salminen alaji mumini ndalawol alaji mumini Kanté ndalaw en salminiɓe moƴƴa e weltanikeɓe par ce que ɓe wakkili fi dogol tuma moƴƴa salminen Ibrahima Tayer kadi mo Dukuku salminen kadi jeunesse Dukuku fof e kala district mo dogol tuma en salmini ɗum accali 11 district on fof en accali hay e goto en andiniɓe koye wallidiri salminen monsieur Miller kanko woni chargé de discipline on kadi dogol tuma e salminen kadi
Oustaz Mamadou Boyi Ndalaw vraiment en salminimo secrétaire général on Alpha Saraba aussi no salmina moƴƴa président Sidi Ndeylo e groupe e bureau mum on fof en accali hay goto salminen kanko Amadou Bari fewno mo jooɗi Portugal e salminimo moƴƴo Amadou Bari Pellal e salminen kadi association amen association jeune leader dongol tuman ɗon président on noyne Mamadou Bari Pellal kankadi mo salmina moƴƴa en salmini jeunesse fof salminen boss Ammar Thiaɓe aka funana en salmini ɗum moƴƴa kala mo en tout cas wonno ɗo darde émission on e salmini ɗum e weltanike ɗum e wimo yo Allah hokku e walugol e jang assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh.